आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहनबदा मरोइबा पाउ मणिपुरदा इरांगना मरम ओइदुना लांजेनरकपदगी रिलीफ कैम्पसिंगदा लेरिबा मियोसिंग मयुम मयुमदा हंजिलनबा थबक पाइखतपियो हाइना राज्यपाल अनुसुया उइकीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुदा तक्सिनख्रे। म्यांमारदगी लांजेनरकपा रिफ्यूजीसिंगना कामजोंग जिल्लागी मियामदा साउना सैथेंग पीरे हाइरी। सोशल वेलफेयर मंत्री हैखाम दिंकोना हाइरी इरांग नंगलाबा मफमसिंगदा लैबा लौफमसिंग सिक्यूरिटी की अकनबा गाक्सलगा लोइनना लौ ओहनबा थौरांग पाइखले। मेट डिपार्टमेंट हाइरी मणिपुरदा लागलिबा नुमित मरिनी असिदा अखाक अराव यावना अकनबा नोंग सुरबा याई अमसुंग गृह मंत्री अमित शाहना सभापति ओइदुना अवांगबा थाकी सिक्यूरिटी की मिफम अमा ngasi नई दिल्लीदा पांगथोखरे। मणिपुरदा इरांगना मरम ओइदुना लांजेनरकपदगी तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैम्पसिंगदा लेरिबा मियोइसिंग मसा मसागे मयुमदा हंजिलनबा यानबा सिनबियो हाइना राज्यपाल अनुसुया उइकीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुदा तक्सिनख्रे। नई दिल्लीगी राष्ट्रपति भवनदा राष्ट्रपतिगी हकथेंगना उनरदुना राज्यपालना वाफम असि तक्सिनखिबनी। तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैम्पसिंगदा संगसफम लौदुना लेरिबा मियोइसिंगदा तंगाई फदबा सेलगी तेंगबांगसु पिबिनबा राज्यपालना तक्सिनखि। लोइनना हंदकी इसिंग इचाउदा अवाबा तारबा मियामदसु तंगाई फदबा थबकसिंग लौखतपिनबा राष्ट्रपतिदा तक्सिनखि। हंदक पांगथोकतोरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटीगी कन्वोकेशनदसु राष्ट्रपतिना सरुक याबिनबा राज्यपालना बाटोन तौरमखि। राष्ट्रपतिना राज्यपालगी वाफमबु निंथीना ताखि मदि तंगाई फदबा थबकसिंग लौखतकनी हाइबिगी थाजबा पिरखि। हंदक पांगथोकिबा 39 सुबा लोकसभा मिखलदा माई पाखरबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्री मलदोलदा याउरिबा मंत्री सिंह माई पाकना वासक लौबिखिबगिदमक राज्यपालना राष्ट्रपतिबु थागतखि। मुसलमान सिंगी सेंगलबा कुमई ईदुल जुहा लापदा राज्यपाल अनुसुया उइकी अमसुंग मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेन याउना लुसिंगबा कयाना मणिपुरगी मियाम मरुवैना मुसलमान सिंगदा याइफा पाउजेल पिरगली। राज्यपाल की पाउजेल असिन हाई कथोपगी कुमई ईदुल जुहाना इखोई मसलगी मरक्ता अखुबा मियंगदगी लापथोकना हंदुना पुमनुमकी याइफनबा लंबीदा लमसिंगली। कुमई असिना खांगबा कनबा नुंगसी चानबामदी इखोई मसलगी मरक्ता अफबा माइकैरोमदा पुरकबा ngamgani हाइबिगी थाजबा लई। कुमई असिना लापदा इखोई मसलगी मरक्ता खेनबा पुमा थादोक्तुना शांति अमदी नुंगसी चानबगी लंबीदा संगसिनमिनरसि हाइरी। मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेनगी पाउसेलदा कुमई असिना मियोइबा जातिगी याइफनबगिदमक प्रोफेट इब्राहिमना कथोखिबा अदुबु नहौना निंगसिंगहली। कुमई असिना लापदा इखोई मसलगी मरक्ता येंगथिनेबगी वाखलो थादोक्तुना मसिन मनाव ओइबगी मरी हेना सेसिलहलसि हाइना फोंदोक्ली। ईदुल जुहा लापदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी MPCC की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रनसु याइफा पाउजेल पिरगली। पाउजेल अमदा श्री मेघचंद्रन हाई ईश्वरबु लूना निंगजबा हजरत इब्राहिमना कथोखिबगी थोंग अदुबु अल्लाहना पेनबिरदुना मसागी महोता दुंबा ओइना अल्लाहदा कुर्बानी तौखी। सेंगलबा नुमित असिना लापदा मणिपुरदा शांति लैबा तंगदु लैताना इंगना सिंगना लैबा हेना साउखतपा हाना सुनबा याउदबा नुंगाई याइफबा लमदम अमा ओइरसनु हाइरी। शिवसेना मणिपुर प्रदेश नुमित असिना लापदा याइफा पाउसेल पिरगली। कुमई असिना लापदा मणिपुर मितई पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑल मणिपुर इथनिकल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अमेस्को फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स अमसुंग उरुब खुनौ यूथ क्लब नसु याइफा पाउसेल पिरगली। म्यांमारदगी लांजेनरकपा रिफ्यूजी सिंगना कामजोंग जिल्लागी मियामदा साउना सैथेंग पीरे हाइरी। अखोइगी उखरुल पाउमी सोथिंग सिमरेन हाई हौकिबा सहीगी नवेम्बर थादगी कामजोंग जिल्लादा संगसिलक्तुना रिफ्यूजी कैम्पता लेरिबा मियोइ 5,000 हेनबा अदुना मफम अदुदा हानादगी लेजरगलबा खुंचासिंगदा अकी तुजुंगबा पोले मरम अदुना मखोइबु अथुबा मतमदा मरमदा हलनखिबा यानबा सिनबियो हाइना नागागी तोंगान तोंगानबा लुपसिंगना सरकारदा तक्सिनख्रबनी। पाउदम अमा Kamchong जिल्लादा refugee camp hangraba khunni ban kitamati khwaidagi koksha basi population dominant oigraba Myanmar dagi changtinba refugee singsi oyi aikhoina ningsingba yai hakom ki November dagi hauna mi rishing manga henna international border manakta tariba Kamchong जिला के khunni banda temporary refugee camp government hampiraga lehanbani makhoi se kuina leikraba khak natana local singpu makhoina machine hand krabaki local Indian population singpu ushitaba thotok thokpashu haure
sina local singpu sense of insecurity kya laihanki siki matangda tangkhur ki CSO singna shu mafam atuda chatlaga survey tawkhre loinana United Naga Council ki makhata Naga CSO singna shu Kamchong Zilla ki Khuncha Singh amasung Myanmar ki changsing ba refugee sing ki marakta conflict thoktringai pushback tawbinaba Government of India bu khanghan khrapani Akashwani Imphal ki pawki tamak okhruta ki sothing shimle RPI अथवालगी नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजम हाइरी मणिपुर की सही अम हेलबी इरांग असी अथुब मतमदा लोइसनबा सरकारना होनगदबनी मछि मतम साना लोइसलौदब तारबदी गणतंत्रबु मसक थेनब मसाग अम ओइरकनी लोइनना मणिपुर की इतिहासबु मसक थेउरगनी मरमतुना इरांग असी अथुब मतमदा लोइसनबियु हाइना सरकार अपील तौरी पाउगी मरकथना अतेनब ब्रेक अमा NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba vizari state asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba vizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी सोशल वेलफेयर मंत्री हैखाम दिंकोन हाइरी सेगमाई केंद्र की इरांग नंगलप मफम सिंग लैब लोफम सिंग सिक्योरिटी की अकन बंगाक सेल लोइनना लौ ओहनब थोरांग पाइखले इम्फाल वेस्ट की मनुंगसना लैब सेगमाई केंद्र की इरांग नंगलब लेमखोंग एरिया लैब कांतो लौकोल अकन बंगाक सेल थोरांग लोइनना लौ पालनगनी मसिगिदमक दरकार लैब सिक्योरिटी की थोरांग पाइखतगनी लौफम सिंग अदुदा ngasi मंत्री ने हक्थेंगना चतुनी यंगसिंखी मांगना हाई कांतो लोकोल खक्ता नतना सेंगमाई केंद्र की अतई मफम सिंगता लेरिबा लोकोल सिंगसु दरकार लेरिबदी सिक्योरिटी मतिक साना थमदुना लौ ओहनब होनगनी ngasi chekoina leiriba mafam si red zone area kanto 7 kanto lokon maruina khoi manipur gi hujik leiriba phimam haidi nong chubugi phimam logi panthasu punna saminaba sino akoi gi leiriba khonga sireda pari nifugi mathakta akoi lei hariba low singasi red zone ओरगसु कोई बस तंगाई मक फदन उदब यादबनिना कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मियंग मखा मागी कोई सिक्योरिटी फोर्सिंग डिप्लॉय तौरकांदा कोई सेंट्रल फोर्सेस अदुगा कोई स्टेट फोर्सेस लेबा मयाम जे पुल्लगा कोई ngak selakanda कोई लो उब यानबा हाइदना सेम साजबनी हाइदना थमजगे अदगी कोई की सीआरपीएफ की मेजर लेरे अदुगा मरुइना कोई संगमाई केंद्रबु मिकुम नाम सिंगने सनबिरिवा कोई की ओसी कोई पुन्ना तौरकांदा ngasi इंस्पेक्शन अमा लाक्सबनी मंत्री की ngasi की खोंसत अदुदा यांखयोमदोय सुबा सीआरपीएफ सिख रेजिमेंट अमदी सेंगमाई पुलिस की कांगबु लोइनखी मणिपुर द लागलिबा नुमित मरीनि असिदा अखाक अराव यावना अकन मनोंग सुरबा याहेरी इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हाई मणिपुर की जिला खुदिंगमक्ता हारिबु नुमित सिंग असिदा अकन मनोंग सुगनी था असिगी कुनमाथोय मसुम कुनिथोयदना पारपतगिना मयाई ओइरा फावबा नोंग सुरबा याई मणिपुर द ngasi रिक्टर स्केल दा 3.5 यावना युआर हाख्रे ngasi nungtil pung ama makai da hakeba yuar adugi epicenter kangpopi da oikhi Taranipan suba Lok Sabha Mikhal da mai paklakraba Janata Dol United ki MP Taranithoi gi manungta MP ani Mantri Hablapada Janata Dol United Manipur State Unit na apin ba phungdokre Dol gi President Khetri Mayum Biren Singh na sabapati oiduna Imphal gi konung mamangda leiba office ta pangthopa thoramamada MP ani na kendra gi Mantri Mandol da yorokpada nungai ba phungdokhi मंत्री अनि अदुदी फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मंत्री राजीव रंजन अमसुंग एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इराबोट फाउंडेशन मणिपुर की कुनिपान सुबम मपोकुमन थौरम फाउंडेशन असगी याई स्कूल द लेबा हेड ऑफिस तंगसी पांथोखरे सिंजाक तमिपाल तांगदबा इसागी पोथोक्तना निंग तमना जाजबा मानब खुनाय अमा सेम बाहाइबा वाखलोंदा पांथोकेबा थौरम अदुदा सरुक याखिबसिंगना राइज असि मांगलोमदा संगसिन मिननबा सुनोमगी हाइनबि लेमिनसि हाइना फोंदोंनखि Manipur Pollution Control Board amasung Forest and Climate Change Mantralay ki makhada character leiba Health and Socio-Economic Development Organization na sinduna amot akai sing matau karamna amadi mafam sana loisin gadegi haibagi matangda miyam da khangan bagi thoram mama wabagai kendra ki manung sana leiba mantak village community hall da ngasi pangthokre thoramadu da akhang ai sing na amot akai sing matau karamna loisin gadegi haibagi matangda wangangki thoramadu da Manipur Pollution Control Board ki chairman Dr. Usam Deben MLA amadi mantak village ki saru yakhi
Ising isaw thokraba matungda kangna sandokpa laina singdagi mato karamna ngakthokadagi haibiki matangda mipum tingna khanganbagi thoramama Imphal West Jilla gi Bijoy Govinda Gram Panchayat ki manungsana leiba Tera Lokrakpam Leikai Nambul Mapal ngasi pangthokre Health and Wellness Center Tagel Khongbana sinduna pangthoki bathoramaduda malaria bibhagi official sing asa worker sing Anganwadi worker sing self help group amadi lamdamdugi mera paibi singna saru yakhi Ziribam Child Welfare Ashram Ziribam ne senduna nomagi oiba lemna laingbagi kemama Ziribam gi singdong leikai da leiba relief camp da ngasi pangthokre Kemaduga mari lenana Child Welfare Ashram TI project director K Dharmendra nahai irang na maram oiduna Ziribam gi mongbung khuldagi lanjelaktuna singdong leikai upper primary school relief camp da leiriba miyam gi awaba singlaga lemna laingbagi kemasi pangthokpani Kemaduda laing kheba miyosing da hidak langtak singsu lemna yenthokhi Irai kai pukhat lup ipul ningom thongjaw pebia pantit lekaina Imphal SK medical officer ga khusamna tuna lemna laing bagi kemama ningom thongjaw pebia pantit lekai community hall denga si pangthokrai ising isawna maram oiduna mafam adu ta hangliba relief camp ta leriba mi humbudrani thoi laing kemadi hidak langthak sing lemna yenthokhi thorom loiselekpada handak saigi class 10 amadi 12 parikha da mark wangna phanglakpa mahiroi konipan da su manapi tuna pungning thogatki World Environment Day ga mari lenana ipulna Directorate of Environment and Climate Change ga kusam naraga lamtu sengbamati turel torban sengdokpagi thorma masu ngarang pangthokhi Kumsi segi class 10 amasung 12 parikha da mark wangna phanglakpa mairoi sing amasung jati gi thakta pangthokpa masana sing da takaman lorkhiba kairau bitra khulgi sanaroi sing mana petuna pungning thogatkre thormadu da saru yakiba Planning and Development Authority gi chairman Laurembam Rameswar nahai Manipur Housing Aruba Tanpam Madalairi, Togli Bedanga Sida Ikoi Puna Honamiduna Iranga Si Laksina Bohona Begatangai Padabale. Tazazi da Ikoi Masalgi Marakta Tokai Tanabegi Wakalon Tadoksi, Amatu Aina Punsin Rabakakta Iranga Si, Loisan Mangamgani. Kumsi Segi High School Living Certificate Examination Masung Higher Secondary Examination da Mark Wangna Phanglakpa Mairoi Sing Opigi Thoramama, Kaidak Tangasi Pangthokre, Kaidak United Development Association Senuna Pangthokiba Thoram Aduda Usam Deben MLA Saruyaki. Malam kita mafam sing da pangthong na bugum Manipur da sunga si International Fathers Day ki thorom pangthong nakhi None jila da su thorom si paksana pangthong nakhi Imphal ge North AOC da nupa gi asi baksang ama ta dona leramba thengnare police ki pauna hai mi adu matau karam na si bano haiba sabsana khangdri Manipur police na su motu case mo lokat khre asi basang adu masak khangtok na bagi da magrims ki mokta thamli kana gumana tha sigi taramapan phawba da masak maming tak ladarbadi hauna bi matung ina mathau mangam pangthok khrakani haina Imphal police station ki cherolaman hairi Akasbani Imphal dagi pau tabiri Grihmantri Amit Shahna sababati oiduna awang mathaki security ki mifamama ngasi nei Delhi da pangthokre Jammu Kashmir da Amarnath yatra gi mangwana lakhuliba social thorangi phibam su Grihmantri na hana yengsingki Jammu Kashmir Union Territory da handak da thokiba terror attack adugi matang da wafam kya kumna khanaki Kashmir Valley da area domination gi thabak chathatuna Jammu division da terrorism gi plan amata mai pantanaba Grihmantri na marilena ba agency sing da pautak pekhi Magna hai araiba upai ama hekta sejinaduna terrorism bom maru phangna mangan bahai basi Narendra Modi sarkar gi pantamni ngasigi mifamadu da National Security Advisor Arjit Dobal Jammu Kashmir gi Uparajapal Manoj Sinha saruyakhi Singjamai kangkuna sinduna sathariba ahanba kaksing tabam Kunjabi Sharma Memorial League kam knockout kendra wise kang tournament ki ngasi sanaki ba match ta kaisam thong kendra na thongsu kendra bupanchal taramapan mari da thoikre Singjamai oinam thingel zathariba ahanba oinam Charlie Memorial Under 15 Boys Soccer Tournament ki ngasigi matching da All FC Uripongna Star Sporting Club Porompat Pupanchal amasune da thoikre Ani soba match ta LSIC Lamlai amasung FCB Thongzu Panjil amata chanaba ngamtana draw chatkre Uripok FC Uripok amasung Roman FC oinam thingel Panjil ani chanaduna draw chatkre National Wrestling Championship lising ani kunmari Uttarakhand gi Udhan Singh Nagar da mathang thagi manga dagi taret phoba pangthok lagani masida saruk yanaba gi tamak Manipur gi sei tara taret makha gi sanaroi sing gi trial selection ama tha asegi kuni thoida Khumal Lampak Indoor Stadium da pangthok lagani event sing adudi freestyle Greco-Roman style ni akupa marol Manipur Wrestling Association dagi khanglaba yagani hairi aroibada maroiba pawmo Manipur da irang na maram moiduna lanjana rakpadagi relief camp sing da ladiba miyoi sing mayum da hanjilana ba thabak paikat piyo haina Rajapal Anusuya Uikina Rashtrapati Draupadi Murmu da taksin khre Myanmar dagi lanjana rakpa refugee sing na Kamjong jila gi miyam da sauna saitheng pire hairi
Social Welfare Mantri Haikam Dingon Hairi, Irang Nanglaba Mapam Sing the Labor Lopam Sing, Security Gi Akan Mangak Selgalona, Low Wanabatorang Paikale. Med Department Hairi, Manipurta Laglibu Marin Yasida Akakarao Yauna Akan Manong Surobayai, Amasong, Graham Mantri Amit Sana, Sababati Waituna Awang Mataki Security Mipamama, Ngasi Naidili the Pantokrai, Paulo Zare.